Seziyaqala manje siyakhala. Okay, sesi live. Asinibingelele babukeli kuphinda kuphi la enisibukele khona la kufinyelele khona nje lo mbukiso osikona njengamanje. Siyanibingelela siyaphinde siyanamukela nonke enihlele kanye nathi. Siyathemba ukuthi mbukeli usathokozile niphilile ngasekhaya. Namhlanje ke mbukeli la njengoba siniphathele emnandi i-episode noma lesiqeshana esiniphathele sona. Sicela ukuthi nani nihloniphe indlela esisebenza ngayo kuyona le channel. Mengabe nje uyayithanda i-episode namhlanje sicela ukuthi uyilike. Uma ngabe uyathanda ukuthi uphinde ubuke amanye ama-episode ngoba khona amanye akhona kuyona le channel, uyobusuya subscribe ukuthi awukaze usubscribe uqhubeke nawe ube ingxenye yeinkumbi zababukeli bayo le channel kazwelonke esho ngabantu abangaphezulu kwa 100,000. Uhlale kanye nathi nje unethezeke. Namhlanje ke mbukeli nje ubona nje ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nensizwa noma ke ningaboni ukuthi ngabe ibukeka kanjani, kodwa ke iyona ethe cha ngicela ningifihle ngoba udaba lami udaba lele ngifisa ukuthi ngize ngiyongena nalo egodeni. Kodwa ke yebo indaba izoza kunina iyafisa ukuthi isizakale ngoba udaba lolu engakwasakwazi ukuthi iphile nalo. Nizozwa nje nani mengabe kuyiyona esibeka udaba layo. Mina into engizokwenza nje manje ukuthatha intambo ngiyiphonzele ngakwena mfowethu la uzobingelela khona ababukeli bese ke sikwazi ukuthi siqhubeke nohlelo la namhlanje. Xhola kithi. Xhola kithi. Ngizothanda ukubingelela nje iBantu TV1 kuphi na kuphi efinyelela khona ababingelela bonke nje abasakazi, bingelela bonke abalandeli beBantu TV. Igama lami nguSandile ngivela ngapha endaweni yaseNkandla. Ngokwamatoko ngingapha eMpumalanga. Ngilapha ngesinye isimo qhawe, isimo engiphilanga ngaphezulu kwaso esingaphezulu kwamandla ami, isimo engibhekene nasempilweni yami. Khona sisengizwana naye lana ukuyena namhlanje ongilethelana. Sineyinkinga kakhulu uthandweni lethu ngalendlela exaki ukwenza ukuthi nami sengaphezulu kwamandla ami. Ngoba ngilapha ngizocela usizo ngaze ngeze ezinye izinto ezibhedayo ngoba unemizwa eyangifikela qhawe ngalendlela lokuthi ngicabanga ukuthi angikhona ukuphila ngaphandle kwalosisi umuntu engimthandayo engenza kabuhlungu kanjena. Wayingathathi vele ngoba impilo ngathi vele ngathi sengihlulekile empilweni. Ngcono ngivele ngikhethe nendlela yokuhamba emhlabeni noma ukuthi nosisi naye sambe sobabili ngoba futhi angikwazi futhi umuntu olethemba lami ngalendlela le ngimbuke kwenzeka ngalendlela le. Ngcono khulumela uthi mina naye vele kuyaphela ngoba manje inkinga esibhekene nazo ziningi ngalendlela noma ngithi ngiyazama ukuxazulula ayixazululeki ngaphezulu kwamandla ami. Angisaphili kahle, kuthiwa ngisabazi, kulala ngisakwazi, ngisho emzimbeni nginciphile emzimbeni kubuhlungu ngalendlela nami ngiyibuka kuthiwa into engasazi nje sidala empilweni yami. Lala 2 hours ngiphaphama, lale 2 hours ngiphaphama. Ngasoke isikhathi ngihlezi ngicabanga sibuhlungu umzimba. And lo muntu yona engizwana naye akanandaba nje nalutho izinto ukwenzakalani phakathi wethu yena nje uyi-relaxed legazi akasinakwazi. Yimi nje umuntu ohlukumezeke kakhulu. Ohlukumezeke kakhulu. Uma ngabe uthi mfowethu awusakwazi ukuphila uyafikela nemicabango imiphi lemicabango okhuluma ngayo ukuthi kulesimo kunemicabango oziwa uba nayo uyacabanga ukuthi uzizwa ungasakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Imiphi lemicabango othi iyaze yakufikele? Ndona cabanga uvela ukuthi umhlaba ngufulathele. Ngivele ngihambe nje straight emhlabeni ngoba lelo thando engiliphilayo akulona engilifisayo. Angilifiseli umuntu impilo engiyiphila njengamanje, angiyifiseli umuntu. Ayekho umuntu engimfisela ngisho isitha sami. Engikhetha ukuthi ngivele ngihambe emhlabeni ongcono noma naye usisi vele sambe sobabili isikhathi ngicabanga ukuthi ngicabanga into ukuthi iyazi ngoba njena vele ngihambe ngiyothenga upetrol ngifale endlini ngimthele mayelele ngenza short endlini noma kuthiwa siyasha usizo ngeke silithole ngiyibhubhisa sobabili sambe sobabili ngalendlela le okwenzeka ngakhona ngoba ngiyayithanda le yangane yabantu angifuna uqamba amanga nayo iyazi yona isikuthathe yobe indlela esenza ngayo kimi ithatha advantage ukuthi vele ngiyayithanda futhi angisoze ngayishiya. Ingakwenzi nje kukhona infowethu mhlambe okusa contract njengani njengokuthi nifunga ukuthi sinohlukane sokufa uma ngabe wena usocabanga into ejule kanje ngalomuntu ikhona mhlambe lana ke nafika khona inaye ngoba ngiyabona ukuthi
mawukhuluma lento yenu ijulile mangabe uzucabanga izinto ekanje kuyinto engajwayelekile ukuthi umuntu azacabanga ukuthi hayi sengingaze ngive ngifele umuntu engimthandayo akujwayelekile mfowethu kodwa kuyenzeka khona zikhona yini mhlambe izinto enake nahlula kuzona ukuthi hayi la sesuzihlukanisa ukufa eyiningi kakhulu uqhawe zikhona impela qhawe usithatha usibeke zikhona impela qhawe izinto lezinto lekuzona futhi nendlela futhi nathi besiplan impilo yethu ngalendlela lento ngoba sobabili futhi asinalo futhi abantwana uyafisa ukuthi naye ube yimini umuntu engomze othi mayithola ingane ayithole naye nami futhi umntwana engenaye nami kuwena yonke into yethu besiyiplana ngalendlela lento take ngisho siplana ngisho umshado siplana ngisho ukuthi osibari kubo ngisho umemezala uma wakhe ngifika ngisho kubo ngibeze osibari kube mnandi nje impilo besiyiplana ngayindlela esimanga azahleke masithiwa siyaxoxa siphela ngisho umshado wethu siphela impilo yethu esobe siyiphila azahleke usovakashe ekhweni kosibali azasho ukuthi yabona naye ubona ukuthi yampela impilo eseyiphila ngempela kahle kahle umuntu uNkulunkulu wenza ngendlela esifisa ngayo impilo seyiphila impela ayi ngisho kuthiwa ke la competition eyithandani singabuka nayo ngendlela esimanga ngendlela bekwenza ngakhona osho usisi ngasho ukuthi ngiqale nje ukudibana naye ngaphezweni ngokwamatoho okay ya usisi umuntu ongasebenzi nami ngasebenzi yabo asihlanganele lapho mhlawumbe ngo-April kanje mina nasidibana enosisi ekuningi besixoxa nosisi inkinga zethu esiphuma emakhaya khona siphuma emakhaya kanjani sixoxa nje ngosisi inkinga esibhekene nazo nje usisi ngathi mayibona intokazi engayibonayo umuntu wesifazane ezothile ithandela ukuhleka nami vele ngumuntu othanda ukuhleka ngisho ngihlezi nayo simasincokola sixoxa nje yabona ukuthi lo muntu lona yazi khona ngapha ngizofuna umsebenzi kodwa manje lo muntu lona nestress somsebenzi angisenaso kangako ngalo muntu lona isupport anika yona nami support esinikazana nje yona indlela okumnandi ngakhona nje ngoba sisagcina sihambe nje sithandana nje mina naye sifundisana amatoho sixoxa yonke into sikhuluma nayinkinga yonke into sixoxa nje usisi yazi alitholeke itoho yena qala kunami okay mfowethu usisi obehlala nomamncane wakhe acela ukuphuma kumamncane wakhe sethola itoho ngezizathu ezithize naye neyinkinga nawo nomamncane wazo ngeke ngize ngene kuzo futhi lezo inkinga ezayinazo ngimsupport ngalendlela lena ukuthi ngiyofala nafa khona support kuye ngayikhombisa azathi ukuthi ecela ngenhlanhla ukuthola umuntu ofana nawe yazi ungisupporta kuyo yonke into ngenhlanhla kahle kahle ngiyafisa ukwenza liqinise empilweni yami ngiyafisa ukuba umakoti wakwakho amnandi amagama uthi ngikusalela ingane isiphile mina nawe kodwa ke kuzokwenzeka ngoba sengutholile umsebenzi uzokwenzeka sisivele sengicela ukuthi ngizohlala naye vele nami ngihamba ngohlala nawe usisi indlela esihloniphana ngayo umnandi ngakhona usisi ngimlekelela naye ezintweni eziningi nje endlini ngoba umsebenzi ade ewenza umsebenzi yabona ukuthi uhamba ekseni ngo5 ubuya ngo8 yabona ngaleso sikhathi endlini kusele mina futhi ukhathele lo msebenzi ukhathele ya nje yonke into abuye right ngiphekeliwe ubekelwa amanzi yonke into nje and futhi ngabuka lo msebenzi maye ukuthi ayikhona uyagqilaza mawuzohlala wedwa esikhathi ungagcina udla naseyitori imali uyabona udla naseyitori ugcina upheka ngama ufile kuphela awusisi sithandane naye kuba mnandi nje kusihloniphana enesikhwelo sisi ngama mfuna uqamba amanga uthandeni kwami nabe enesikhwelo sisi ubumhlopha ngabantu besimama mengabe nesikhwele noma cha kwayenza nje kanye nakhona sisaqala nakhona bangikhuza ngayekela ngaphuma ngamlalela futhi kwaba nje kanye iphuthe ngalenza nakhona ngaphuma nakhona phela umuntu yabo umuntu phela vele yabo nakhona wasamblocker yonke into naye futhi nje yonke into yethu besiyenza yabo ngoba namafoni besiphathelana namafoni khombisa uthando lethu ngoba uyathi yana amafoni akhipha ipassword nami ngikhipha ipassword mangifuna uqofa ifoni yonke into uze nje yabona into uthando lethu sibonakala wathi uthando lethu ufuna silakhe lo uthando lethu sibambisane yonke into nje yonke into yethu isobala nje kungekho ukuthi ubani unemfihlwana yakho kungekho privacy nje ngisho amafoni ngoba yebo ngisho ifoni ngoba ngisho bengiyibeka lapha neyakhe mangifuna yakhe ngiyayicofa neyakhe mefuna yami ngiyayicofa futhi siba nanesikhathi futhi sibuka ama-movie sidlala nama-game mase store sihamba sobabili sokwenze izinto zasendlini siyowenza igrocery asendlini zothi yonke into esiyenzayo siyalekelana nje unesikhwela ngalendlela noma kuthiwa ngifuna ukubona umfowethu uyangikhala isikhathi ukuthi uhamba isikhathi esingaka ubuye
Yangifonela yonke into nje. Nihlala nezithupha zegwayini nje. Ngoba ngithi ey bekumnandi ngalo uyabona uyathanda ngiyalifisa isithi ngothiwa kuyenza ngabe ngiyayibusela emuva. Ngothiwa kuyenza ngami ngabe ngiyibusela kule yandlela leya. Ayi usisi ka isithandane ayi amise emsebenzini. Siqhubeke nje futhi ukuthandwana ngalendlela le. Nami umuntu nami ozamayo ukungvuka. Emesiwe emsebenzini. Phela ezinye izinto futhi ubengayiqedi zonke nje endlini yabona. Ngoba na umuntu mhlawumbe bese siyaqeda ukuthola umsebenzi engayiqedi zonke izinto ukuthi yonke into ayenzi nami ngithola umsebenzi ke. Usisi khona phela ngishiya khona. Shuthi usisi singasasebenzi sobabili kuye kwabanzima ngempela. Usisi engasasebenzi esamisiwe. Isengekho income manje. Yebo engenayo. Ngokuthi irent engakhokheliwe nokudla kuyaphela. Kube nzima. Kodwa siqhubeka endlela esithandana ngakhona azathi asinankinga nje. Thina indlela okwenza ngakhona athi asinankinga khona irent ayikhokhiwe nokudla kodwa nje sithandana ngakhona athi asinankinga nje. Uthando luyiyo yonke into. Liyo yonke into. Kumele khokhe irent ayi ngizama uhereza indlela engizama ngayo bafowethu nabantu engizwana nabo benginikeze imali sikhokhele irent sihambe sothenga nokudla. Asho usisi uthi ndoda ngiyabonga ngazi ngahlathi usibusiso empilweni yami. Yazi umuntu usibusiso yazi bengazi umqondo kimbusameli uthi ngizowenza kanjani manje ngoba ngimisiwe emsebenzini nezimali nerent bengakhokho nokudla nakho bese kuphela. Ngithi akhulileka noma yini naye yonke into ngiyakuthanda ukukhombisa uthando. Mina ngizofala nofa khona. Ngifuna nami ukukhombisa uthando ethi ngiyabonga izindlela ongithanda khona ngiyabona. Lo muntu bengiposta chawe yonke indawo. Efonini yakhe begcwala mi profile pic WhatsApp bengiposta every day. Ubutrenda nje. Trenda engenandaba yonke into noma kuthiwa sikhuluma izinto engama jokes uyangirecord uyalokho njalo. Uyalahlela ngani? Sengiyalahlela sengiyothi mangena ku WhatsApp status awusuthi ufake into engasile kanjena. Uyabona nje naye futhi athatha ifoni yami ayifake ayipost ngokuthi abantu beze beyishethe beyithanda le ngane abazi ukuthi umama nokuyiposta nami vele nami cha ngiyamposta nami uma epostile nawe uyaposta wenza short yonke lento le. Yebo hayi kube mnandi nomama nje kuzinyanga ezayo irent kumele futhi siphatanise irent futhi nokudla kusekho into nami ehlezi iphuma iyozama kube nzima ngilokhu ngizama nawe umama azame naye elenyanga lena kuyibenzima ngalendlela othi phela ukudla kusasalelwe impuphu kuphela isiwayo sawuphele oyela konakala nje. Engikhulume nobhuti engangifike kuye ubhuti nasi isimo sikanje ndangikwazi ukushiya umama kanje nandi ngicela ungisize kanje noma nje kube nje imali engango-200 umuntu akwazi ukuthola ngebribe pack sesiyokhona ukubona usomisa kanjani. Yasibona isimo endlini uthi khona siyathandana impela kodwa phela ngoba ukudla phela sesizodlana kushaya o12 azidlile uyabona kunzima. Ngizame sesikhona nokudla itiye nelokhu njana nepapa sesikhona ukwenza itiye sidle lokhu njana azasho sisendoda ngiyaxolisa azingakuthatha kumfweni uphila kahle njengamanje ngiyabuka manje ngizokuhluphekisa manje ngiyaxolisa ngithi hayi mama noma yini khulileka mama impilo isazolokho njani noma yini mina mama ethi indoda ngiyaxolisa ngempela ngabe manje akwenzeki kanje nobuhlezi nomfowethu ubeni phila kahle nomfowethu ngabe mhlawumbe uyidlela inyama ngabe udla ini manje buka kanjani ethi hayi noma yini mama ungamind ukudla okukhona sodle ngithi isimo mina understand ngiyabona awuthi indoda izothi makubheda ngishiye cha ngiyasibona isimo esenzakalayo nimi ngento eyodwa nje yebo ukuthandana athi mama indoda ngiyabonga angeke yazi wena ngakuphiwa base ekhaya yazi ngempela yazi angazi ngokubonga ngani ngiyokukhohlwa ngifile indlela oyiyona isupport yazi ngisho kumanje ibuka kumanje wenzakalani noma yini mama ngizama ukubhuta sinikeze le mali sihambe sokuthenga sibuye nayo i-bribe pack sayidla iviki lonke sike ezinshebo sidlalele kunjani vele nathi siyazi ukuthi nayo ayike enye into indlela esizoyenza kodwa siyathandana futhi sithembene ukuthi hayi sibambisene lila mzoqondana hlezi ngihamba qhawe ngomakethe ethi mama nawe lokhu hlezi uphuma ngabe uyahlala nje vele ngenyanga ezayo vele mayiphela sihambe mayiphela inyanga vele sihambe nisemakhaya ngoba yikho lento nawe uyabona mina vele makuba bangibiza sebengibiza sengisekhaya hayi ngingalahla ithemba ngihlezi ngiphuma khona engaphuma khona izulu lina aphuma engafuni ngalendlela le wathi hayi angifuni namhlanje phuma izulu lina banixhaphaza phansi hlezi ngomakethe khona ngathi hayi uqalaza ngoba kuthiwe sibuye njalo ngomsombuluko nangoLesithathu
ngenhlanhla ngomsombuluko masifika izulu lina lidedela hayi kuthiwa sibuyeni kusasa mina ngifika ngomsombuluko kuthiwa buyani ngakusasa ngakusasa okay ngakusasa uLesibili ngiphinde futhi ngivuke impahla lapho bezimazi beyiqhwethu mama angafuni impela ke uthi yabona ngeke awuyi lapho ngathi ngahamba so Tuesday iya ngahamba mama okay ngivuke ngihambe umbono uphatheka kabi hambe Tuesday hayi umlungu khona ayosithathu ufuna abantu abafunekalayo mabethathu abantu abafunekalayo ubona futhi uNkulunkulu nathi wasebenza lapha naqhawe ngendlela esimanga lapha wafika wababiza mhlawumbe nangu number 15 kanje wababiza abantu wathi namhlanje kufuneka abantu wathi abantu ozobathatha abantu abane PPE bonke uthi monganayo wena uyakuthatha kufuneka abantu nje asebe ready vele okay wababiza abanye balovile oyedwa elovile i2 ayinayo lokhu njalo iPPE wayibiza wathiwa bethi yavela wathi umlungu hayi ngisebenza wabiza omunye ushoda abantu oyi1 manje labantu abadinga la ufuna 8 umlungu 7 seyithathile vele ngisho inhliziyo uthi bedile vele sebebiziwe mina ngiyazazi umuntu engangimlande ngalela ngala ngibhala igama bembize naye akanayi lokhu njalo iPPE yebo bese bebiza mina jabule ngenye indlela phakathi ngiphethe kuthiwa singeneni sihambeni siyoqa kusebenzayo umama ngabumfonela umama sengutholile umsebenzi ajabule kube ngazathi ngibuye nganami futhi mangibuya kuyena entambama hayi umama ajabule nje awu qala manje sekuzoba mnandi lapha msola vele ngeviki lapha nawu sebenze ingene imali la mhlawumbe imali eyila 100 ngikhona ukubhadala lokhu njani tshela usacela ukubhadala irent uhalf bese sihamba siyothenga nami ukudla ngizoba nakho yabo sikhona ukwenza njalo umama ajabule ngenye indlela ethi ayibina bengasathembi abonge futhi ethi hayi yazi kahle kahle khona wona isibusiso ngendlela esimanga mina bengasathembi ithawule bese ngilahla ivele siyahamba yikho lento kophenduka la kuyithemba komnandi kwamnandi ke endlini ke phela manje nami sengiyasebenza nami sengiyakhona ukwenza izinto la endlini ngikhokhela irent ngenza yonke into hayi noma ke lokhu nje nami wawu 2 months kodwa akufananga khona ushintsho laba khona nami ukunike ngakwenzayo umama ube nesikhwele cha ukusho ngisemsebenzini uyangifonela ngevideo call yonke lunch yami mina bengidla efonini i-hour lonke ngidla efonini nje ngiyodla ngiliqeda ukudla ngibhizi ngikhuluma naye angafuni lutho uyangihlangabeza ngisho ngemsebenzini uyangiphelezela angafuni lutho bonke abantu ubona ukuthi ngisho esikradini endaweni abona abantu ukuthi ayibasho labantu bathandana kamnandi ngendlela uyalandwa wena ngiyalandwa yonke into ebesho ukuthi sithandana kamnandi kumnandi konjalo shuthi ke uma ngiqhubeka kanjalo sithawe sithandana nomama kumnandi konjalo umama wafonela kulenyanga lena mina sengithola umsebenzi khona isizophela wafonela umama naye kumele abuye emsebenzini isikhathi lapha afonela ngaso wangabo 1 kwathiwa kusasa uyacelakala madoda uyabona lapho kwathiwa kusasa uyacela ube mhlawumbe nesase sikanjena sasise emakhaya umama engesakhona ubule emsebenzini ngoba kusasa kuthiwa uyafuneka engesakhafa umama esho futhi nje ufoneliwe emsebenzini cha umsizile uthi ngithola umsebenzi ngoba lo msebenzi abe vele kuphelile manje ubezosuka nini le ekhaveni nafike kuphi yonke lento lethe eyazi kahle kahle idlozi lami liyangisebenzela ngempela khona lento lena usibusi sabonga ngiyabonga ngale ndlela lena angibonga ngisho ngayithakazelo nami ngihleka akhululeka mama yonke into awu mama noma yini nami ngithemba bese sisebenza sobabili asekuzoba ngcono ke inkinga iqaleke lana umama ebule emsebenzini ke kodwa khona inkinga sakayisaba nayo nje ngelinyanga ethi wavashela umngani wakhe ayisebenza naye anti wahamba waya anti umngani wakhe ujola nomfana wakhona ngakuthola ukuthi saxabanela inkinga ethi yokuqala yaba khona saxabanela kakhulu lokho ngazama ukuthi ngeke usaphindwe umngani wakho ngenza isilimo waxolisa futhi ngalendlela le wazi wakhala waxolisa wathi kube liphutha uyaxolisa naye ubeke umngani wakhe kwenzela lokho kwenzeka kakhulu bengaqondile kodwa ke ngoba isho njalo ngaphinde umngani wakhe lo mfana mathi ngiyathola umfana wabe bebesebenza bonke lokade before umama miswa basebenza bonke emsebenzini lento le iyangidla lento le kodwa mase ibuye futhi emsebenzini ibuye lonto leyo kodwa ngingabi nakho lokho umama ke siqhubeke nje naye umama lapha evini loqala umama bese emsebenzini uyangifonela ilunch yakhe ngo12 ebusuku mina vele ngelunch sengazi ngo12
kumele ngihlale ngilinde umama uzofona nje vele ngiyavuka ngivusa ngo-12 i-hour lonke siyakhuluma mina nomama kumnandi ngendlela esimanga kodwa lapho ke iviki lokuqala umama sabanga indaba ukuthi yokupheka ke manje sesizomisa kanjani uba yona ungene mina ngena kanje wena ungena ekseni yena ungena ntambama mina ungena ntambama ushaya 6 yebo ukupheka ubuye ekhathele sesizomisa kanjani into yokuthi mina senze kanje la ngayizwa le ndlela yami athi hayi kube kanje ethi angeke sikhona phela ukudla eToro uma uzothi wena ngeke ngikhona ukuphathana nokudla lokho uthi wena wobuya ne take away yebo ngibuye ngithiwa take away nawe uzokwenza kanjalo sobona masi off futhi angeke ongenani nami ngivuka ekseni ngikwazi ukupheka nawe ukuphekela wazi ukuthi vele ngase ngenza kanjalo wathi uma ubuzo khona ngathi anginankinga ngenza kanjalo vele okay ekseni ngo5 ngiyavuka mina ngem 7 ekseni ngo5 ngibamba amabhodo yonke into kushaya isikhathi sami vele o past 6 ngiyageza ngihamba yonke into lapho kushaya u6 ngiyayiqeda ngihamba should nagcina shaya utouch nayo uthi noma nayo ume khona umelele elungjani nethi encola sishintshane nami ngizozama ukuthi yana mopheke 2 days nami ngizama ukuthi lo 2 days mangilele ngizama ukucupha ialarm ngikhona ukupheka ungagqilazi nawe wavuka emini shaya amabhodo lokho njani ayisivumelani ngelinye ilanga futhi ngelinye ilanga sheshe siphume emsebenzini vele manje sisaphuma lesa sikhandisana sesisheshe siphume ngicela ukumphelezela ngimphelezela umama vele hayi uma yamphelezela ugibela nalomfana lo wawumbambe wathi akangabe sakuloko njalo iqala ingxabano lapha inhliziyo yami ngimbuze nalomfana lona yabo phela umfana akangazi mina wafika wabingelela nje umfana lapha ibenzima lelo kunjani ngimbuze umfana ubingelela kanjani mhlawumbe uthatha ihakhe noma uyabingelela sanibonana umuntu phela ngithi nayo intombi yakhe ngeke ubuya ngakhona phela bayazana umbone umuntu ubingelela nje yebo phela bayazana umuntu wakhe noma phela mnenganga engithuli ngihle lento esixabane lo kunjani ngithatha ifoni yakhe acela unginike ifoni yakho okay thatha ifoni yakhe phela vele bese ngisabonana ngithatha ifoni yakhe athathe yami ahambe neyakhe ngikwazi ke manje ukuthi ebusuku ngifike ngigeze endlini ngibone lokhu njani awu mayithi ngafika amanye amagama amanye obalabe ngifone lo muntu usemsindweni ngifonele yena basemsindweni owodwa labantu laba omavule lo foni yakho manje eyakho ngifonele yami ngeyakhe basemsindweni owodwa ngiqala ngifonele lo muntu lo ayibambe ifoni semsindweni owodwa ngivali khona ngifonele yena naye futhi semsindweni owodwa hayi labantu bayafonela bayaxhumana ingihle lento leyo ingihle ngalindlela esimanga sho labantu abasaxhumana vele basebenza bakho ngizokwenza njani qale manje stress eqhawe qale sibe wese stress afike ngimbuze aphike igama useve ngolokhu njani ngelinye lokhu njani athi ubani aphika ngithi wangenza isilimo asuke ngalendlela azavumeka asho ukuthi yebo manje mina ngoba kanjena uyaxolisa manje usebenza naye manje uyohlala eduze wakhe ngayambalekele ngithi vele ngiyabona vele isimo ukuthi ayivele khona shuthi akhulume nalo mfana lona uma sesekulokhu njani abasagibeli manje ngoba umfana usegibela phela usegibela lana ke manje sebeshiyana ngedistance noma khona ngiyombona baphela nami esikhathi bengibuye emsebenzini ngamtsheni ngize nje futhi vele yena bese phumile endlini ngize ngizombona esitobhini ngiyayibona lo mfana lento lena ingihle lento ngizokwenza kanjani le mpilo engizoyilo kanje baphela abantu laba noma kuthiwa yena usemblokile in basebenza bobabili inkinga kuyafana akwenzeka ngale awukwazi angikwazi kube livili lesibili umama ngithi yamfonela umama asangifonela umama ngilinde uzofona umama esemsebenzini lutho ngelunch yakhe ngizama ukufona sikhulume kancane nje into khale ngenetwork ingihle lento qhubeka ngizama ukufona nasafoni angikhala network manje network iyabheda inkinga manje nayo inkinga ngibhekene nayo angazi ngizoyimisa kanjani lento bese kuthi cha ngibone la inkundla ezoxhumana ube nje ubaba lo wesibambelelo nokukhuluma nje ubaba wazi bayimpela nje ubaba maye ngimuzwe mekhulu uthi ayangithola isibambelelo sakhe ngoba nase ekhuluma ngoba nami uDohoze khona emadlane ngisithenga isibambelelo sakhe lo baba ngisebenzisa ngendlela asho ngitshela ngakhona ngisebenzisa isibambelelo mhlawumbe uzoba khona ushintsho ngimchazele futhi lo baba isimo athi hayi khona uma usitholele into uzoba kanje ngikwenze lokho ngitshela uzoba khona ushintsho lolutho nami vele nayo lokho nje nami vele imali vele bese ngiyithola le nyanga yesibili mhlawumbe basobala u750 ngoba nje ngikhumbula ngafika 3000 maphosisa ngeyiqanga lapho
imali yonke isihlangene isihlangene nje ngoba phela bese singena sisheshe siphume vele uma ama-hours hours yebo okay hayi usho umama ekubuyeleni kwakhe-ke emsebenzini inkinga nje iqale nje kakhulu lapho nje umama ebuya nje emsebenzini nokungihlonipha nje masikhuluma bese ngingafani nje ngiyabona senokukhuluma ngisho uyabona nje indlela enza ngakhona kusafanani ayengibona ukuthi hayi nami phela ngithi besibambelelo salo baba sizosebenza ngendlela naye esho ngakhona ukuthi hayi umama sombamba ngikhona ngiqhubeka ukuphila kahle uthando lethu nomama sihambe ngalendlela ekwenza ngakhona ayi lutho imfonelo ubaba ngimcene nasi sibambelelo kanje athi hayi khula phela sisebenzi manje usiyakelele sizosibona nje hayi umsebenzi until umsebenzi uzongipheleke phela nami umsebenzi vela sengidecide ukuthi hayi ngoba kanje no umsebenzi ngiyazama nguthola ukuthi ngenze certificate se-security ongcono ngizame nangaso le mali angiyibekelile Kuyona le kade ukwedutoha nje. Yeah, ngitoho ngiyibekelile ukuthi ngizama ukwenza lokho ngizama khona ngizokwazi ukuthi ngiphushe impilo. Oh yeah. Yeah, kwenzeka ngaleyo ndlela ngezitifiketi ngalendlela leyo. Ayi umama akeke lapho kayi umama aseza. Umama asathula kanje efonini. Mama nje asathula le fonini. Sebuye ekhathele umuntu odiniwe, ukhathele isikhathi sami nje izinto zenzeka ngenye indlela nje. Akasathola kanjani ifuna isangeni noma isangeni bese emsebenzini isangeni nje total. Ngelunch yakhe isangeni. Awu inkinga lezi ayinangu. Kusho lo muntu uyangijolela phela nalo muntu lo. Nasendlini vele indlela enza ngakhona sekungenale into leyo. Akusafani naqala umama nokungihlonipha nje ayi akusafani naqala nje masikhuluma nje siba nezingxabano siba nezingxabano nje unonxapha ini ayi mama usewanxaphela ayi yabo siyibanga lezi zinto lezi umkhuzi izinto zakhe lezi yabona nje so umuntu nje kahle msejikile angazi noma kwenzakalani manje empilweni ayi umsebenzi uphelile ke ayi qhubeke yabo manje yena vele usiyasebenza mina ngisasebenzi ayi lapho bese kunyiwa kakhulu weqhawe ngokuthi ngisasebenza mina ngisasebenza useyenza nje yabo nje futhi nokungicisela endlini engikhumbuze kwakhe la usuyathola amagama akhe sengiyathola nje amagama aphuma uthi phela la kwami la ngaliphi mama ayi yabo nje indlela khuma ngami yongifusekisa ngitshela hayi bosibaza ukuthi ifuseke kimi ngizokwenzani ngimbuze mama usangithanda yini ayangazi akasafuni futhi ngimphelezelwe emsebenzini ngisamphelezeli manje hayi bu mama kwenzakalani wangikhipha neprofile yakhe emafonini wangikhipha wadelete ithombe ke manje ngikhipha nje kulokhu njani asangiposti nje profile pic yakhe kuWhatsApp wangikhipha wafaka ngibonga ngimbuze athi hayi nawe lokhu ugcwele efonini yami ugcwelele ini hayi uyancane ugcwelele ini efonini yami awu mbuwe nali kwenzakalani umama khona into eyenzakala ngazi phela manje kwenzakalani umama ayi ngibuthi zayishuwa manje impodla ayi nami ngibona ukuthi yabo isikhaya ngomhlathi kwapha saxabana khona nomama wathi ayi angibuza wathi yana lapho uDecember wathi awufuni uke ekhaya kini hawu mama ngoba phela sikhulume sathi mina nawe ngizokulekelela kanje wathi hayi cha ukuthi kumele uhambe ekhaya uzobuya January ngaliphi mama hayi ngicela uhambe uzobuya January angihlezi nawe sixabana ini yabo cha khona phe ngikhohlwa khona chawe kusalayo chawe futhi masaqaje uxabana nawe umama engxabeni zethu ngoba besihlezi sixabana phela bese sijabula nje usuku elilodwa 2 days asikhulumisana wathi umama ucela siyobona lo omunye umama kanje oh yeah engayi nami ngaya kuye bawungigeza okay yeah ngisahamba sawubona lo mama lo chawe wathi lo mama wasibhekela izinto wathi ayikho into eyenziwe kodwa umoya yethu ayihlangani umoya yethu methu yalalela imoto ehlangana lo mama wathi ucela sihlukane nje futhi hawu nangu umama uthini lo mama inhliziyo yami cha ngaphuma lapha ngidiniwe atheni umama yena mangabe kuthiwa hayi naye phela benayo lo lokhu njana leyo ujasanganela lo ayi uthi hayi lona sofuna usizo lo muntu uzosilokhu njani awu mama akhulume nathi asitshene ukuthi ini angilele futhi umama uthi lo sazogila lo ntombazana kuningi osazothola ngontombazana sazogila kodwa manihlanu qhubeka nihlala nobabili kodwa ngokwamhlukanani njolana ongcono kuthiwa najolana nibonana noma kanye ngenyanga njolana hayi uthi indaba nihlaleni nobabili hlukanani nje total ayamfunza inhliziyo yami ibebhlungu sentshela ukuthi mama sambi yabona manje uthi lo mama uyamosha unokuthi akhe ukuthi abone inkinga yethu ukuthi ngoba kanjena asilekelele kanje uyabhidliza nje lo mama lo wena utshele lo wakwakho ekhona uMakhosi la uthi yebo indaba lo ayisebenzi yebo yonke into ayikhulumayo uyasibhidliza hayi no mama sigcine siphuma hayi masifika le no mama ayisichitha indaba lo mama uthi hayi
ngeke sithatha advice. Ya lo mama lona uzomosha into yithi yabo sibe nalonto lo mama uzomosha into yithi ngeke. Silokhu nje indaba yakhe. Qhubeka cha inkinga cha uyilokhu ziba khona. Inkinga nje mina nomama hlezi sixabana aze nje uthi mhlawumbe shothi senze isichitho mayini. Hlezi sixabana nje nomama. Awuthi umama waze wathi angihambe ngekhaya ngcono. Bangixosha manje umama ngihambe ngekhaya. Hawu mama sikwazi ungitshela ngihambe ekhaya ukuthi ngobuya January. Hawu. Mama uwazi kanje ukukhathalela ngeke ngikhone mina mama ukuhamba. Wena ugoloseke manje ugolose nathi angiyimi ekhaya ngizohlala nawe la. Yini usungixosha? Yini leqhawe nesiklalisa mangabe kuthiwa shona ngasekhaya yini le esiyenza ukuthi wena ungafuni ukuhamba noma sithiwa iya ngasekhaya ngiphandla manje. Uthando qhawe lo muntu ngiyamthanda qhawe. And lento lena uthi ngithola uthi lo ngijolela nalo mfana kwakha isikhwele kakhulu enhlizweni yami la ngaqala khona impela ke futhi. Kwakhe isikhwele ngalendlela ukuthi ngisafune lutho ngaye. Ngisafune umuntu ubeka ngami ngabe ngamkhipha nje emsebenzini namthola umsebenzi asuke eduzwa lo mfana lo. Asuke nje total eduzwa lo mfana lo. Ngoba phela angizazi into ezenzeka ngale. Noma emblockile bethi asakhuluma anginayo iproof babe bonke ngale. Anginayo. Umama shuthi ke ayishintsha nepin seshintshile nepin manje ufuna kangisakhona ukuyicofa. Ufuna kangisakhona ukuyicofa umama yonke into angisakhona ngezalutho nje. Vele uyabona ukuthi vele shuthi uyangijolela vele sewukhona lokho nami uthi lo muntu uyangijolela kahle angigangela. Uzama ukwamukela ke manje. Ukwamukela manje akufiki. Ngalendlela ngisho icofa ifoni uyicofa nje yabona sewunakho nje lokho ungene nama call phambi kwami engaba anzi. Kuba buhlungu cha ngalendlela le. Sixabanele lonto lokho njani ethi angimi imbanga lesicefe. Ngahlahle ungitshenile wathi ngekhaya. Angangifuni ukuhamba. Akhulume nomfowethu amtshela uba futhi ngoba ngafika kuyena ayichawa. Ucela ukuthi ngihambe. Mama siwazi ukukhuluma nobafu umtshele kanje. Mama umina nawe siphume endaweni kanje sithembisana ukuthi nokuthi. Ethi izinto ezindala lesikhuluma past tense ngosilesi past tense ongitshela ngayo. Wena usabambelela lapha yena uve on manje. Mama yini sekukhona ni umuntu osemlungu janile. Mama ngisazi kwenzakalani nomama nje noma khona sibuye sizwane ngoba nami ngiyamazi phela ngumthinta apho ukuze sikhona futhi izinto kubuyela. Kodwa nje khona ngiyabona ukuthi mama uthando lami akasenalo. Ufuna uqamba mama uthando lami akasenalo mama ngiyabona. Manje mawubona lokho wena uthi mama uthanda sena njengoba nawe usho. Kuthini kwena leso sikhathi wena usahlaleleni lapho uma ngabusubona la uthi ayivele wokucala sahlangana. Yini manje siyenze ukuthi uhlale naye ke wese ukuhlala naye. Uyithemba ukuthi yana ushuthi khona leyo demononyana leyo kodwa umama usazobuya. Umama uthi ngiyamthanda. And futhi futhi uyakhombisa ukuthi uyangithanda noma zikhona inkinga endlini uyakhombisa ukuthi na uthando lami unalo. Izinto nawe endlini uyabona ukuthi uthando lami khona unalo. Lezo inkinga nyana ngabe khona into ekhona makukhona ina ngazi ngoba vele nkathi ngisebenza amtshela ukuthi yazi ngeke ngaphupha ngisema toilet asemsebenzini. Angazi masho ukuthi khona isichitho sasaba khona noma kwezakalani. Umama December ibirthday yakhe sasixabene ngebirthday yakhe umama singakhulumisana ngalendlela uthi saxabana ngeke ukuthi wazi ngilalisa phansi. Ukuthulula embhedeni. Ngithulula embhedeni hayi ngayo ukuthi lapha khona engixoshe khona ukuthi kusasa ngifuna uhambe la ngihamba. Hawu. Kube nzima cha ngendlela esimanga ngingazi ngizokwenza kanjani. Hayi ngixolise kumama ngalendlela lena uthi hayi kube nzima impela nje umama ngixolisa azangixolele. Okay. Umama wami lo unazi inamba kamama unokuxhumana nomama. Agcina emfonela baxhumana nomama amtshela ukuthi yena yabona akasangikhoni manje. Indlela sesihlezi sixabana in yabona nje. Mama buza ukuthi yini inkinga kahle inkinga yini? Esihlezi sixabana ini ethi hayi phela sihlale phansi silungisa izinto ethi hayi ngeke sakhona yena lelo uthando esihlezi sixabana sonke isikhathi sehlezi siphila nje sixabana. Kube nzima umama la engitshela umama uthi kanje umakoti kanjena. Nami ngizama ukuthi vele ngoba manje vele umama sengiyabona uthanda masena sengokungcekisela futhi la endlini izinto eziningi uyangcekisela nami ngiyayibonela isikhathi ngiyangcekisela. Angizenze nje isilima ngihlale nethemba ukuthi ushintsho lizoba khona. Kayise uthando ke nomama uthi awudangiyindawo uhambela ngiphuma. Wathi cha. Hayi jakha uthi cha. Wathi cha uzoba shepise ejezini. Athi angiphuma cha angiphumi. Chawe ngaba nenhlanhla ngoDisemba bangifonela. Wathiwa ngibuyelela ngesipana khona sababa u5. Mana ke okay uyaya lapho. Njengoba ushaya phansi ngonyawo uthi awuyindawo la mekuthiwa
ehamba ekhaya noma phuma ubuyele kubhuti wakho mekuthiwa nje umama methi nje hayi cha sacela nje ungishayise ngomoya ngoba vele sineyinkinga hlala sixabana mengabe esho njalo wena mawuthi awuphumi yini lo ikhalela uinvesteni kuyena mhlawumbe ukhona mhlawumbe usuvele ngakho ekhaya kubo noma kwenzakalani noma kunenhlelo onazo ezijulile ofisa uyifeza. Cha ngisho kanjalo ukuthi kunenhlelo ezijulile engifisa ukuyiveza nanokuthi ungiphilelile umama uthanda ngikhombisele nalo ungiphilela nje empilweni yami ngisho noma kethu bengizama ngezimali yonke lento engiphilela nami ngifuna ukumenzela iqiniso ngoba ungenzele iqiniso kumina ngendlela esimanga ukuthi ungenzele iqiniso manje uma kuukuthi uyamiyeka ngoba ufuna ukumenzela iqiniso yabo ufuna ukumenzela iqiniso nami ngoba la ungibonisile impilo nami ngifuna ukuthi ngimbonise nami ngimjabulise nami ngimenzele iqiniso empilweni yakhe njengoba ke yena kubonakala ukuthi akasana ndaba nefuture esesho ukuthi excuse esesho nokuthi izithembiso enazenza size kwipast so uma ngabe ethi hayi awumshayise ngomoya awubuyele ngasekhaya wena uthi cha ufuna ukumjabulisa awuyindawo la usha phansi ngonyawo yini lezo kulahlekela mhlawumbe izinkomo zakho na useyikhiphile ke nami ngabe mhlawumbe ubona ukuthi khona into ezokulahlekela yini le ibizo kulahlekela mangabe umshiya yini lenze ukuthi wena ungasafuni ukusoka impela eduze kwakhe. Cha bengaka amandla uthi khona bengikhiphile bengakakhiphi lutho uthi ngamandla kodwa mawuthi amandla nginawo bese ngavele ekhaya ubona futhi ngamtshela ukuthi mangithiwa umsebenzi ngiyawuthola lo vele ngokanje ngiyavele ekhaya leweni mangithola amandla. Umama nje ukuthanda ukuthi ngiyamthanda nje umama. Ngimthanda ngalendlela esimanga ukuthi angifuni lutho noma kuthiwa ukhuluma kabi ngaye inhliziyo yami angifuni lutho ngaye angifuni lutho. Angifuni lutho impela ngabulala umuntu ngaloya muntu angifuni lutho indaba yokwaliwa nje uma ngabe ithi idlala ifike emadlebeni ibuhlungu ngendlela esimanga ngoba iyangistressa ngalendlela ukuthi angisakhona ukulala ngisakhona ukulala ngendlela esimanga ukuthi ngize ngicabanga ukuthi umama mesho kanjena futhi vele sengiyaphoqa ngokumthetho ukukhuma iqiniso sengiyaphoqa mina ngiphoqa izinto umama uyakhombisa mina ngithi ungenana umama noma ngivesane ngithatha isinqumo sokuthi vele ngihambe emhlabeni ngoba emhlabeni ngihambe noma sambe sobabili ngoba ingeke angikwazi ukushiya ithemba lami umuntu bese ngiplane yonke into uthi yana ngiyithemba lami leli ngifuna ukuthi yena uma kuthiwa umhlaba uyangishaya into ukuzangishaya kube yena ongiduduza engibambe amahlombe athi baba akusikho kuphela kumhlaba lokho angiduduze angipha amandla kodwa masenza kanjena hayi kubhlungu ngoba mina bengimduduza ngaso sonke isikhathi even ngisho manje sibuxabana ebeneyinkinga angitshela azi ku1 no2 ngiyameseka yonke ilokhu njana sakhe ngiyameseka ngihlezi ngimeseka noma yini sinoma sithatha ngimbonise futhi izinqumo kuyena why mase yena sokuyimi why futhi oba phela kahle kahle usho ukuthi ikhona inkinga ekhona kimi uthi angiyeze sisukumele nenkinga futhi mhlawumbe ukuthi siyobuka ilokhu njana why ngiyabhlungu futhi lento yena eyabona ukuthi uthanda umama yakanalo ngisho ngimkhumbuza ngithi ngiyamposta uyabuka nje endlule efonini like ngisho ukulike post uthando lwethu lakudala la ngiposta la sihamba khona sobabili yonke zonke izinto ngiposta izinto ngiposta yonke into besenza sobabili nje ngalike akanandaba nje akanakho ukuthi unalo nto leyo uyabona nje vele kodwa khona sihlala sobabili endlini ubhlungu xa uthi endlini ayikho into engayenzi ngiyaklina ngiyapheka ngize ngiyamwashela manje ngiyawasha manje uwasha ugcina ipho washa into zakhe zomsebenzi ya impahla kodwa nje ama-paint amadiluza ngiwathinte ngiwasha nje ukuthi naye abone ngifuna abone ukubaluleka ukuthi yazi into engiyenzayo lo muntu uyangikhombisa ukuthi anje support lo muntu lo kahle kahle yena nje umuntu mhlawumbe engasho ukuthi yena akasenzi lutho endlini ababaningi abafana nawe kuqhawula lethi ngifuna umkhombisa ukuthi kahle indlela engibaluleke ngakhona uthanda engikhombisa lona ngalendlela ukuthi ngenza yonke into qhawe angithukethi ngikwazi ukunika amasende ngikwazi ini kube ebhlungu qhawe ngendlela esimama mama ukukhuluma namanje ngithi kodwa mama ngathi ngenza kanjena lo omasende azi ngabe ngeze ukuthi angenzi lutho nasendlini mhlawumbe ngikwazi ukunika amasende ngikhamisa ngenza lutho endlini ngiyakulekelela kwiziningi izinto engizenzayo endlini ngiyakulekelela ezintweni eziningi why pho mama walibona uthando mama ngihlale naye phansi ngimbiza asibonisane mama asihlale phansi sikhulume uthande ngimnika lona yini inkinga ikuphi inkinga angitshela ukuthi yana sengenza kakhulu uthande ngimnika lona iselimawala ashise kuka lokho kanjani kunomcebezi kode kwingoma yakhe nomthandeli ethi ngithanda kakhulu kodwa mina ngifuna kancane nawo uzothi ufuna kenze kanjani iqhawe kube nzima ngempela ukuthi umama lelo uthando lelo khona abantu abalifisayo yena umama othi benesikhole kanjena ngami usekwazi ukuthi ngenza kakhulu
Iyo Eish. yangishaya lokhu nje nathi noma unganciphisa mhlawumbe ngithi uyanciphisa uzonciphisa kanjani uthando ngeke linciphise manje ngikuthanda ngiyakuthanda nginciphisa uthando kumele nginciphise ini Kunalokho livele libe ngangeyintaba zokhahlamba angitshela ukuthi kumele nginciphise yena ngeke ayi okay mama kube nzima ithi ngizozama angazi noma ngizokhona yini ethi ungazami kumele wenze unciphise indlela ongithanda ngakhona sokumawana phela wena usuyahlanya ngami wena nje ngizothiwa ngidlisile usuyahlanya nje ngami uyahlanya impela wena ngami manje ngishoda ngihlanya ngothando ukuthi ngiyakuthanda ngiwenzele iqiniso lelo thando lelo uyolifisa ngelinye ilanga lelo thando ethi akho thando ngiyothi ngiyolifisa inini hayi uthando ngeke usewenza kakhulu impela hawu mama yini usuyajola yini sewukhona yini ethi hayi uthi ngiyajola inini sowenza kakhulu hayi sowenza kakhulu nje usungibani isicefe isidina nje isicefe angizwani naso hawe ngithi mama nginandaba ngizoba isicefe wena noma uthiwa ngiba isicefe anginandaba ngizokho ngibe yiso uyozina ujwayela uthando lelo uzoluthanda uma uba kanje noludinga uzoluthanda ngenkani ngoba mina ngiyakuthanda futhi angiyindawo lelo angiyindawo lesuhleka qhawe ngibe nenhlanhla ngifonele emsebenzini lapha I think umhla lokhu njani kuthiwa ngiyafundeka emsebenzini Monday lapho ngomhla 21 December ngaphosisi angiyanga vele ekhaya la ukade usho khona ukuthi ufonele khona iyangifonele khona ngibuyele ayi mangibukela qhawe imali engayithola le vini le vele insuku wasingena zonke kwaba u400 iviki lesibili kwaba u800 ngathi ngicela ukubhadala irent mama le mali engicela ukubhadala irent lo 1.2 yalo 1.2 ngifuna abone indlela ngithanda khona ngibhadala irent ngihlwane nezinkinga ngoba bese ngimuze ekhuluma ethi yena ubhadala irent uthenga nokudla inabona ngoba ngibuyele emsebenzini ubhadala irent mama ngibhadala irent ngiqede ayi aholi asha imali yami iningi kulokho konje ubhadala irent yazi sengikhohle ukuthi ubhadala irent ngiyayibona imali yami iningi kangaka ngiyithulele nje angishalo magama ukuthi khona noma kubhlungu kodwa hayi shothi hayi siqhubeka nomama siphile inkinga sinazo nje khona January nje manje ngoba lokhu nje nami iphela lapho umhla ngisazi lapho umnini 3 weeks ayi siqhubeka nomama siphile nje naye umama ngisamphelezela uma emsebenzini ngibuyele lo emsebenzini so uyangicela uma kubi kanjani angicela ucela ngiphelezele so uyangicela uma kubi kanjani njengoba ubuyelile emsebenzini yebo usangicela ayisifuna ngiphelezele manje ukuthi ngemsebenzini ngiphelezele mina ngisazi ukuthi mayiphuma ngiphelezele usulindela yena uthi ya sokuba yena kodwa ngoba ngibuyelile emsebenzini akusafani isimo senhlalo besesingconywana okay sike sabangconywana isimo senhlalo uma ngibuyele emsebenzini ufuna uqamba mangaze abone noma shothi ukuthi angisebenzi noma yini kodwa khona sike sabangconywana noma bekuba nje khona lokhu njalo ungcabananyana leyo kodwa nje isimo sesingcono nanokuthi nami vele bese ngimazi meqala isuka lezi zinto ngeza kanje meqala enza nje bese ngimkhona okay ayi qhaweke nami ngithola ikholi kumele khona phe ngiyozama khona ke ayi nami ngitshela umama azi ngithola ikholi kasuka so uyozama phela umsebenzi kade wenza noma ayi omunye umsebenzi wokudrive ukushayela nje lapha bangisa khona okay ayi ngitshele mama khona umsebenzi enguthola kanje ayithi mama uyi lapho wena ngishiya nobani kusale nobani awuyi lapho athi mama athi awuyi lapho nje sidale la ungayikhona ngifuni nje kahle ngitshela ngifuni enami lokho mama esho nje ethi hayi khona uqinisile athi umsebenzi uzothola khona lesikhona uvumelane naye ngenhliziyo wena uthi hayi khona ya nami ngisho uyaqinisile inhliziyo hayi dedela igazi hayi khona mama hayi khona ngiyi after 10 minutes umama athi hayi hamba aza kusiza ukunqabela ngoba nami wathiwa khona phe ngibizwa khona ngizokushiya vele ngizohamba ngizokushiya isidingo sokulokhu njani ethi mama kodwa kwathi but uthando lwethu ini manga ngoba siphela vele la ngakhona kukuthi siqhelelana ejana ngizokulinda mina nawe vele uma uya kanjani uma ubasidalelweni kuzobe kudalweleni mina ngizohlala ngikulinda sikhulume nomama namazwi wakhe yena ngibuyisa amazwi uyabona ayingcine ngithi khona ngihambe ethi manje ubufuna ukuvela nasekhaya uzovela ngani ubule umsebenzi owenzayo kunemali encane kangaka hamba vele uzama ukwazi ukuthi wenze izinto nasekhaya uvele yeah sikhona ukuphila lo uthando lesi sidingayo lo nto lohlezi uyixoxa ufuna ukuthi nokuthi yabona nami ngilokhu njani nami ize ngibona ukuthi hayi angikhuthaza ukuthi ngigcine nami ngihamba uthi ndivele mekhuluma nje khona umama uqinisile vela ngihambe nami ngozama ayi qhawe shuthi kunemali qhawe engangiyifakile ngithi ngizolokhu njana kuye yayisalile leyo ngathi hayi wasengigcwalisela ukuthi ngizogibela ngayo
ngoba ngangisho ukuthi angiholi lokhu njani usho ukuthi imali ye-1.2 irent 1000 lo 200 lo awubuyise naye ngedele ukuthi ngikhona ukugibela ngihambe lapho kwenzeka lapho nini ngizohamba ngesonto mina okay la ngizohamba ngesonto umama nebengenile abuye emsebenzini ayi ngilungise ngesonto ba phela ntambama lo langa leyo ngamphelezela impela sahamba samphelezela uyimpela wawumnandi ngalendlela esimanga mphelezela azokhuluma ngisho nanomama awu yonke into xoxa kumnandi nami vele uxoxa emakoti nomkhwekazi yebo nangisaza vele ngiyahamba yabo kumnandi nje ngisho bexoxa vele kuyinto ayi yabo hayi nami impheleza umama ifika itekisi lapho befika isheshe ifika transport yakhe lapho saxoxa kamnandi kanje ethi iyafika yazi lokho nje nazi bekusemnandi kanje uba nawe ngizokusheshe ngibone uhambe ekuseni kakhulu cha ngizokubona mangibuya hayi buse nami lapho nje nami ngalala kancane ngoba nangelunch yakhe lo langa lelo sayidla sobabili ebusuku wafona nje umama sakhuluma buye ekseni ke hayi nami ngenza ngalungisa hayi ngivalise kumama kube mnandi angafuni ungiphelezele ethi akafuni ungiphelezele ngoba lo langa lelo isililo saba lapho sengihamba kwabe isililo soda sengizohamba qhuma isililo ukhala mama nami nawe ukhala ngapha sobabili hayi angifoni ngihamba wena ukhalelani ke ekubuhlungu sho umuntu omthandayo ngiphuthi ngishiya ngempela umama hamba ngempela ngamshiya ngempela nilila nobabili manje yebo ngisho endleleni ngihamba ngicabanga ukujika habe ngimtshela ukuthi mama angazi mangizokhona ungamangali mawumbona sengibuya ngazi kuzobonakala athi ungayisi lonto le ngiyacela enzela mina cela ukuthi uhambe lo uyozama sikhona ukuphila endleleni angifonele ngisaye town isho into ngishiya ngempela vele ufuna ba manje umama ethi hayi uthi ngibuye ngcono mama hayibo ngoba phela uthi hayi bengasho ukuthi ubuya unje yazi ngihlezi endlini la istress enginaso khona ngithanda inhliziyo mangifuna ukuhambe yena umama futhi kodwa besixabana nje nengixosha futhi ethi angihambe uye futhi usethi akafuni ngihambe mina mama ngiyabuya manje ethi hayi ungabuyi ngithi hayi ngiyabuya ethi ngiyacela bengidlala kahle bengidlala hamba hayi nami ngithi cabange ngihambe taxini gibele inhliziyo ukuthi angiphumi bese icwadesi uthi angivole emuva hayi kube buhlungu ngendlela esimanga kuthi vula isicapho vele ukuthi angiphume ngihambe hayi umama lo umtshela sengigibelile ukhombise video concert ekusini asikhona kulokho njani hayi sixhumane sihambe cha uma sengiyile naye cha sifonelane nje naye uyangena vele uyayigcina namhlanje ngesonto uyagcina vele kusasa uzobe off umsombuluko siyafonelana nje yabona nje sasa umsombuluko vele sesifikile le ngiyamtshela mama sesifikile lapha esikhona fonela eyodwa umuntu lona date kuzo izinto seziyangakhona phuna nendawo ayikho lonto leyo kanje izinto esinazo yamanje mama ngoba nami ngakaholi hayi kodwa mama khulu yasokhona ukubhatanisa la singamajita sibone siphila kanjani ayithi ndoda ungitshele ndoda uma kubana kwenzeke ezinye izinto lapho ngikwazi mangihola bavele nami ngizohola nje khona manje mhlawumbe ne 3 days ngizobe ngihola ngikufakela imali uthi ubuye makuba hambe kahle ngithandi hayi mama okay awu mama lokusifonelana la off khona kufilele naqhawe ngifonela umama ebusuku nje fonele usula ku off asikhulume kancane uvale nje WhatsApp ethi ukhathele inini yabo vele ngamazi vele suwela umshanile okay ubuye emsebenzini yebo ahola umama ngosuku lokuhola ngalo mama ekseni idatha kuso angifakela imali idatha kuso lapho ngalolu suku lelo mama angitshela ufuna ukwenza igrocery lesendlini yabona uthenga ngani ufuna izinto ezincanyana etown ekungiphathe kahle futhi lokho lo mama uye etown in angitshela yonke into mayihamba uyangitshela ukuphi yabona ngividorizele yonke into ukuthi ungena phe itolo manje uthi manje kuniyangazisa ukuthi buka manje sengikuphi sengizobola endlini hayi angitshela ukuthi unomthwalo yamsinda umngane wami ukhona nani ngicela umngane mazombambisa ethi hey ngizoke ngimzame umngane wami ethi ngiyamzama umngane mangamthola efonini okay angazi umama wagcina enza njani ke futhi wagcina ezama umuntu wambambisa impahla ngazi ngoba ngaleyo delelo phosi lapho mhla ka 13 ngoba mina ya mhlawumbe ngathi mhla 13 ayo umama lapho ngithola ikontambama uthi umama wakhe simbona athamba nendoda phoma nendoda endlini ekhawe lapho ngijule uthi ngathi ngiyahlanya ube ngathi ngiyahlanya ekhanda lami awu ngihambe nje umuntu sekuthiwa unendoda ubonakala nendoda mina ngihambe ngesonto lo muntu lona nagula esithathu namhlanje unendoda kanjani enginyanye mbompe ngalendlela le
kube buhlungu ukuthi indoda and le ndoda siyazi le ndoda lena unjani lo mfana lo besho ukuthi hayi umnyama nje isilenda hayi lo nampofu lo yana lo wasemsebenzini oh ngijule chawe ngifele ngapholisa maseke inhliziyo ngayizwa manje yabili inhliziyo ishaya ngayini indlela ngezwe manje ukuthi ngiyashiselwa akhume ngisho ukukhumula endlini baqhake yabo yebo ngizwa ngijuluka waphumela phandle ushaya umoya landa namanzi aphuza amanzi ngathatha ifoni ayibanje ifoni ayibanje ikhanda lime lapho ifoni ayibamba kwesilokhu njani khulume naye ngibuye ukuphi hayi ngisendlini uthi kushaya video call hayi ngiyadlala lana uqhamuka umadala lana ukhuluma umadala nje umunye besimazi aqhamuka umadala lana nomadala store wena ukuphi kahle uthenga usendlini sixabanele le nto leyo ayinika umadala ifoni umadala angibeze kunjani bani aphela hayi lo muntu nami lana ini ngithi nenzani lapho nikuphi asho ukuthi siku-main road main road ngifuna noba phela isitori sikhona isitori seduze lana esikanje akupheli ngisho 2 minutes iminute mokulesa story mawuyaqhawe 1 minute or 2 minutes uyabuya ujump istrada nje ya nje nasi nje mawuphuma nje segate nasi nje isitoro lapha enimizi 1 2 3 nasi isitoro lana nifunani lapho umtshele madala ngiyezela umuntu ufuni lo xabana nifunani lapho inini hayi phela bangizothenga umadala bengothenga lapha esitoro wathi siye ku-main road in angivele ngikwate manje umfana lo wade ubonakala uhamba naye lapho ubani ayikho umfana athi kuhamba naye mina ngithi wangenza isilima wena athi angikwenze yakho isilima ukwenza khona umfana uhamba naye lapho aphika umama lutho ngithi ayibona kungenza isilima ngeke phela uthi ngizuthiwa ubamba lo mfana kanje uphika ini athi hayi lo mfana lo ubengishela awu ubengishela wena uphikile ubengishela phansi sekumele ngingasashela ubana ngithandana nawe hayi kahle wena phela abafana phela kumele bengishele phela ngeke ngisashela khona lapho uzofika lapho ubuyaphi yini into ebuyilokhu njani kahle wena sekumele manje ngaphuma endlini ngithi wena endlini buhlala endlini bungaphumi awume kancane vala ifoni yena vala ifoni ngithi ifoni hayi bami ngiyafona sivaliwe until afike endlini angifonele lalela la wena uyengijwala kabi wena hawu mina mama uyengijwala amasimba wena angithuka gadane nami yini into egadelene nami abe ngiphela uzama umsebenzi lapho kuye ugadana nami ngimntana mami eyangithuka oqala futhi lana indlu yami lena engilokhu nje la khona kuthiwa ngifaka abafana bafaka endlini yami ngithola iqiniso ukuthi bafana bafakile angazi phela ukuthi ukutshenela ukuthi awubuzi ngalo kutshenileyo in lalela wena uyongijwala nje ngabi nalo umuntu wakho ukutshenile futhi ngazi utshela ubani ngisazoya kuye futhi naye ngimnyele naye ngithi hayi avala ifoni ngikhuluma naye avala ifoni asayingeni asangilokho njani ngaku WhatsApp ungidropile ku WhatsApp ungiblockile usekublockile ke manje kwa sengiblockile yaqhubeka izinsuku mhlawumbe after 3 days ngizame ngenye inamba manje ngifonele ngenye inamba ayibambe ifoni mama cela silungise izinto ngiyaxolisa ukwenza 1 no 2 no 3 uxolisele kutheni manje nokuthi uthe ubanjwe nomfana endlini uyangiselele lo phutha le yebo uselo phutha ngiyaxolisa lo ukwenza lokho ngiyaxolisa kakhulu athi na uhamba ulalela abantu ini yangiyayisa le nto leyo yenzayo uhamba ulalela abantu iyangicika kakhulu uyabona mama ngixolise siphume lapho umtshela ukuthi ngicela siphume lapho sixoxele nje umkhiphe lapho sixoxe yakube mnandi sixoxe nje kube mnandi umkhiphe lapho hayo mama ke ebusuku ngenye day nje uthi ngiyakhohle lezi insuku lezi ngenye day kodwa khona waye ofile futhi kusuka kuloko off ngimfonela ifoni angayibambe ngimfonela ifoni angayibambe phone wesithathu ayibambe athi amsasebhizo sakhe za yabo uzobuya kimi hayi okay tshele mama uzofona ngabona 9 yokungenana ethi alright ngona ngifone ayibanje ngifone umuntu lothi ifona ayibambe kancane ngishaya video call ethi video call sengeyani nje ngifuna ukubona ayiveze ubuso kancane ethi ukhathele ufuna ukulala hayi bo ukulala kanje ngoba phela wena ofile ini ngizokhona ukulala ethi ngifuna ukulala anathi ulele mina kusebusuku vele manje athi ulele mina yonke athi ukhathele ufuna ukulala mina ngibonga ukuthi ukukhona ukuthi angibone avala ifoni kanti lapho qhawe unendoda lapho ngishaya ivideo call ukuthi unendoda usuzwa ngani ukuthi unendoda noma umbona ngani lokho ngikuthole ngizofika ukho lapho ukuthi alright ayisiqhubeke ilethe ngiphathe kabi angibhalele ngalo WhatsApp ethi uzongifonela ebusuku nami kube khona ithi ngizokufonela ebusuku ngiyaxolisa ufuna nje ebusuku kahle ngayikhathi zami vele ebusuku vele nokuvuka vele ngabo 12 1 bavele usuke isikhathi yabo umsebenzi shushu sayijwayele lezi inkathi lezi yabo zona ikhathi zini angifonele futhi ke ebusuku nami sixoxe ngaphela kwaphela noma 30 minutes sixoxa nje nami ayigcine ngibuthi ukuthi umama kahle yabo ayikho lento engimcabangelayo mhlawumbe ukuthi yabo ubeyikhathalele kuphela okay ikusasa
kusasa futhi ngithola i-call sibone umuntu la indoda kanje iphuma lapha ekseni hawu lo muntu obaphele bengikhuluma naye ebusuku noma le ndoda i-understand ukuthi ukhona lo mfana kanjani besho kube buhlungu qhawe uyambona lo bona shona ma angimazi mina engimaziyo lona vele basho lo yana okay kube buhlungu iyo ngizombuza kanjani umama engimbuza baphela izingxabano lokhu isuke ingxabano vele uyabona engithule nalento ngenzele isimo ungcono qhawe noma kubhlungu ngezwe khona inhliziyo yaphi yabili inhliziyo ngisho endlini nje inhliziyo encane sesixabana namafowethu lana noma siyaphuma somarket somsebenzi sozama imarket mina inhliziyo ayikho ngifuna lutho nje ngathi ngalikhona ngifuna lutho angazi kwenza ngalani bengibuze into udliwa yini angikhulumi futhi nabo ngisho bedlala amakhadi ngivalela ngedwa ngifuna lutho ngidliwa ilento engidlayo ngaphakathi qhawe ngithi ngiyamfonela any day ifuna mina ngayibambi yamfuna mina ngayibambi ngithi yazi ngilokhu ngiphila kanje ukuthi ngimiyekele ongcono uthini manje uthatha isinqumo sokuthi hayi ngithi ngoba manje singahlala sengisidina kahle ngiza nje afone yena ngoba ngimfonela lapho around 8 yena mhlawumbe ngifonela ngabona ningasayibambi nami ifoni kanti ungasebamba wami ifoni sengizona izinto eziningi ke lapho aphinda phone ngayibamba ifoni ngekusasa ngibhalele ngiyamphendula nje WhatsApp ngabo umuntu awu ngimiyekele kancane the following day athi ngikhathele uncengana nawe ngeke ngincenga insuku ezingaka 2 days ngincengana nawe yazi sengikhetha ukuphuma empilweni yakho manje ngiphumile for good kuwena kuphinde ungifunele ukuthi impilo yami ngiphume good empilweni yakho angiblock yonke into ngizame nami ukuthi ngiyabuyela kuyena phela mase ngithole imessage lena ethi ngibuyele kuyena umuntu usengiblockile ngisamthola indawo nakule WhatsApp omushe ngikhandile ungiblockile ngisamthola indawo kube nzima ke manje yes ngamosha yazi manje yazi ube bengazi afonele nomama amtshele yonke leyo masilawo umama abuye ke mangibuza sibangane ukuthola ikhole kanje umakoti usephumile kimi ini uyangazisa ukuthi naye ingabe ngisamfonela ini mama sibanga u1 no2 no3 umtshele mama uthi ubanga ukuthi ngimtshele into esibanga into ebonakalayo ngale kuthiwa cha ngimtshelanga lokho ngimtshela mama naye sibanga ukuthi ungifonelile ngithema ngimfonela ngifonwa ngayibamba nami sengibuya kuyifona sayibambisa uyothi hawu sengazi ngibanga into encane kanjeni phela umuntu obazama ngimbuza ukuthi nibangana akafuni ungitshela umama athi uyabuyela kuyena umbuzo ukuthi yini nibangayo unakho mina ngithi ethi usekhathele impela yini ungincinga ini akangcingane nami mina ngiyazi angincenge nje style uyaphuma futhi metha ngani yami ingane yami uyithanda yini wayingahlala nayo phansi sengiyabanga into encane nganje le ukuthi yena ufonile ifoni wena wangayibamba wena mase ufona la ifoni asayibambi uthi yanike ngambhalela bangangiphendula ethi awulungisini into nami ngizokhuluma naye nomama nakhulume nami angitshela ukuthi asilungise lento le ngitshela mama okay ngizosamkhuluma ngiyamfonela ifoni iblock ngitshela mama ifoni iblockile angazo njalo ethi mama uyamfonela la isangeni ukuthi usimblockile useblockile nomama ke manje ngihlale eqhawe ngalenzimo ngihlale manje zangibuyela manje abanga ukuthi ngane ngithanda kangaka ngilapha ngizozama impilo yethu until eqhawe uze kuphele inyanga makuphele inyanga wayethe uzongipha imali ukuthi ngibuye angisamtholi manje emoyeni ukuthi manje akufakele imali angifakele imali ngaze ayifakele umama ngalo mashonisa wathi hey sonke phela manje sesibole emuva la ngoba izinto ayihlanganele into besize kulo izinto seziyabheda sibulela manje emuva nanokudla lana isimo sekudla bekuphila kanzima ngama-chance ukudla nje imovathi usuku lonke unzima lokho ukudla imova thi usuku lonke ngiyabona vele siphila nje kanzima until umama ngifakeleke imali mase uzongifakela imali lapho umama ngikube khona inamba enye futhi engisebenzisayo ngifonele ngayo inamba leyo uyithatha usuyihlanganisile manje namba ngaye manje yena ufuna isim card ngiyaphinda ngenza omunye WhatsApp ngaphinda futhi ngenza the same ngimtshela khuluma nami ini okay cha mama ngisolo ukuthi ngiyabuya sacela ungizama phela ngemali ngimtshela ukuthi nje kusasa ngiyabuya ngicela ungizama ngemali ngithathe iphi imali nginayo imali wena kahle ngikhumbula mawuxakekile ini sonke lesikhathi ini mana mawubuya kuphi uthi ngiza lapha ungabuyi lana ungitshela ungabuyi la ngijwayele yabi wena buya kuphi ungabuyi lana full sidalo la ngisakudinga hawu kube nzima mama hawu mama kanjani ungabuyi ngiyakutshela ungabuyi la afonele nomama amtshela ukuthi uba ngiyabuya ngabuyi umama ngitshela usisi ukuthi ungabusabuyela uzokwenza njani mama ngazi uba phela nomfowethu phela la uhlala nomuntu wakhe lapha ngoba kanje kanjena ngizobuyela khona uzobonakala isimo mangifika khona wena usuna ukuthi uzothwala izikhwama zakho sisuke le ematorhweni vele usuqhamuka nje kuyena lo othi hayi akakudingi la yebo
kodwa futhi ngalula mase ngibuya futhi ngimtshene mama ngiyabuya namhlanje ngeke ungihlangabeze nethi yangizokuhlangabeza okay ngimtshene sengisendaweni kanjani okay yayithulela de alright ngimtshene mama sengidibile ngicela ukuze abe sangiphendula ngifonela akayibambe ifoni sabathe lutho ngihambe ize ngifike mathi ngiyafika cha wayethe yani usezoshintsha futhi khona phakathi khona yatshela umama uzoshintsha khona umqasho ngalola ngalethu umqasho uyawushintsha ngela ngobuya ngalo engibuya ngalo umshado uzowatshela umama ukuthi uyawushintsha umqasho manje umama engitshela ukuthi ngoba lo muntu uzoshintsha nomqasho uzofika wenze njani cha sekubonakala khona cha mangifika manje amsengiza ukuthi futhi siyamfonela mhlawumbe umqasho usowushintshile athi ayisekwenzakala mangibuka abantu sibongibuka abantu ngifike lapha cha awumnyango uvuliwe awungize futhi ukhona ngene ngifone eminyango ifoni yakhala umuntu uyihlala embedini akayibambi WhatsApp ngene ngibingelele sawubona athuwe ethi yebo ngakhuluma nawe cela ungihlangabeze hey awuma kancane ngibhisa ngikhathele futhi ngifuna ukulala mama ngikhona ngibuyile in nami ngingabe nami ngisafuna ukumlwisa isimo ukuthi hayi uthi ngingene ukuthi ngamlwisi zonke izinto abezenza ngamlwisi umama ngithi ngiyalokhu njana lutho umama yalokhu njani umama ngene ikhole ngifuna emsebenzini bewufile ithi yamcela umama nami vele ngene phambi kwami uthi umama ungcona alale vele uyangena ntambama ethi umshayise ngomoya lapho ngithi ngiyalala ngalale kulele ngiyalala ngalale engikhumbule mani password yalo muntu asingayazi ngivule ngothatha password ngene efonini yakhe ngifuna ukubona phela izinto abezenza mangithi ngiyangena chawe lesazi into lezana cha zangihlukumeza namanje sangihlukumeza chawe izinto kanje namanje sangidla umoya ngene chawe iyamadoda angaka ilist ezizinto mayenzenze uya screenshot ngiyongena nangale ethombeni ya screenshot ngithatha lokho ngapha ethombeni kufake ngakimi khona ngizoba nesikhathi sanele ngifuna ukubuka kahle mangithi ngiyabuka lo mfana lona baqinisile bethi kunendoda ebifika lana umama ushuthile eqhwa amaphaqaka lawa nje la endlini uyabona kusuke kula endlini ngisho umbhede unyawo washutha nemshulu ashutha le unyawo lomfana lisembhedeni namaphaqa futhi eqhwa amaphaqa lomfana la endlini mangayisusa kuzonyiwa vele ngayibona igaya ngomunye umhlathi manje mangayisusa kuzonyiwa kuthula umama geza alungiselela ukuhamba mama ngicela ukuphelezela ngibuyile wayangifuna ngibuyile nesidina ke manje mama ngibuyile in ngibuyile nesidina ngifuni ngithi angizokuphelezela ngenkani ngeke ngibuyile in athi uyabona ubuyile nesidina ngibale isicefe ini ndakhuluma ebaleni abantu bayezwa bonke abalama khothi la imaru la enhlala nabo ngidla lento lena ethi ngivala umnyango angiphethe nekhadi lakhe engithuwe eqeda mthuma nje udrink lapha ngimthenga udrink nesingo heyo ngithi esikradini ashishi kanje ngiyamemeza ngivela ngibona ukuthi yahlala uzobuka abantu la ngimemeze ngicela uthathe ikhadi lakho ngcono ajike ethi letha ngimphuthumisela ikhadi lakhe idrink ke le kade ayithenga iphi useyiphuzile into ngihambile idrink ngithengile sageza ikhadi lasale ephaketheni ikhadi mesenjisele kimi wadla wenza nolokhu njana wadla ngibuye endlini hlale ngithule ngimfonele mama oda wayo ngenza into ebuhlungu kanjena wena ufuna ngiphelezela ini ubanga isicefe mina abantu basemsebenzini ngihamba utshela ukuthi wena akukho la khona uyasebenza ini sebezothini sebekubona manje mina mama ngihlangana nendaba zabo ukuthi usebenza abantu ini ngihlangana nalonto leyo mina ngihlangana naphi nalonto leyo abantu basemsebenzini ini ngihlangana naphi angikeli lonto leyo mina ngihlangana naye mina songaze ube nendaba labantu basemsebenzini ukuthi ngikhona phela ngibule unyanga ngiphelile ubaba ubulu usazophinda ahambe angifuni nje bekubone ngaliphi angifuni nje bekubone start abanga shutha umama nalo mfana lona shutha ongenzeka shutha lo mfana sebahlangabezana inzima qhawa angilalanga lo langa lelo ngibese ngijula qhawe ngibuka lezi zinto engithathile ifale efonini yami usuthola isikhathi sakho ke manje qhawe engihlukumeza into abafana ngiyafunda amadoda mhlawumbe nalako 4 kanje ma 4 nomunye khona omunye abhale mangithi qhawe ngiyafunda laphana ngiyaphela screenshot manje uncoko uqalephi angazi kodwa khona mayithi ngiyafunda lo mfana lona uthi yazi sibani uyazama ukungitshela ukuthi unomuntu kodwa lento kimi ayingeni bangitshela lokho ngivele ngidumile kakhulu nje mina lento ngitshela ukuthi unomuntu angazi ngiyakhombisa kanjani indlela engithanda ngakhona mina athi lo wami kuyomele ukwamukele and futhi mina still
I'm confused ukuthi yanisomisa kanjani lo baba lo uma ebuya ngoba na u-street lo baba lo ngenye indlela ungcona sizame ukwenza izinto zethu ukuthi zisheshe and futhi kune-right ukuthi move on because lo muntu engamthanda mina ngikhohlwana naye uyakwazi ukutshela abantu ukuthi ngiyangithanda futhi ukhamkhathalele nakho uyaba lokho njani athi lo mjitha lona it's okay athi lona real ethi ngamukela lapho phela ngikhona ukuqhubeka yonke lento ukuthi baqhubeke kanjani manje ngeno mama unalo uthando lami nawo phela wasitshela amadoda anjena ngifunde nomunye ngithi ngiyaqala ngafunda lapha inkinga yakhe besashelana sengibona sekubizana ngobaby hawo sekubizana ngobaby iqalwe nini futhi angazi iqalwe ukubizana ngobaby sebeyathandana eyo ngithi ngakulo mfana lo nakekho wena nje lo mfana lona ekuyena engitshela ukuthi uyena yiba akekho khona umunye umngane wakho khona nje umunye umngane akasebenza nje naye uyena azi ukuthi umngane odwa ngamtshela umngane wakhe kuphela yes lo mfana lo ethi ngiyabuka lo mfana lona uyena nokukhuluma naye kodwa izinto abeyikhulumayo nayo ngoba ngangiblockile unlockile uyamuthi umama uyokufunda bese shaba screenshot shoot uya delete ngala WhatsApp isikhathi sale ngapha owabeke ngala yebo ngithatha lokho engihlala ebusuku cha ungalaleki ngihlala ebusuku ungalaleki alola ngalo ungalaleki ngifonele umama shothi angenanga nabo futhi laba lokho nje nithi ngicela wena ucele yedwa akangenanga iskimini saba bangenanga ngabonke bangene bawu2 ubashaya overtime kahle ebusuku angifonele sikhulume ngijathi ngamele sikhulume kuningi ngomile sikukhulume ngathi nami vele ngade ngikhuluma nawe kwaze kwasa nje impela ngalele ngemlindile ngihlezi impela kusenithi ukuthi ngimfihlele lento ngeke lolu thando leli nayo wathi solwakha sobabili nami uthi solwakha sobabili uthando uyangidakelwa lo angiyindawo lothando lisolwakha sobabili namhlanje ngifuna umkhombisa namhlanje ngibuya ngitshela uthando wesolwakha sobabili nawe uyathanda kathandi solwakha sobabili lento wami uthi ngifihle ngeke ngizwe ngaye ngeke ngizwe ngaphela nami ngiyindoda manje uthi kushuthi ngizoba indoda engenalo iqiniso ngithola izinto ekanjena kumfazi bese ngiyalo kunjani ngizoba ubaba onjani angimele iqiniso nokuthiwane ngikhombisa ukuthi iqiniso nginalo abuye ekseni afika nami vele ngimvivele vele ngimlindele aqala uthi yazi khona la iphuthe sinalo lana khona ungijwayela khona kabi usho yena yes ngithi nami khona lapha ungijwayela nami khona kabi wena sixabane ngithi kahle ungijwayezwa yini wena vele labo bafana bebehlezi belala kho bafana pick up ngithi wazongijwayela vele nami ngihlule nami nokuyibamba thatha ifoni yami ngithi alethi ifoni yakhe anqabe ngithi ifoni yakho uvungena ku WhatsApp inini anqabe ngafuni vele nami thatha yamfoni ithi yahlahla yini le ngumshaya ngathi yini le khombisa yini le usombonisa ama screenshots athumele manje abukeni le ngishintshe impela yini le lezi zinto uyithathe phi yini le unozongibhedela wena yini lezi zinto lezi le uyaphika ngiyozama mina le uyazi lokhu wena faka amadoda lana ngihambe ngisha amaviki ngihamba amaviki amabili nisiwenza izinto 1 no 2 no 3 yini lezi zinto lezi ongikhombisa zona yini ayengabinandaba lokho ifuna ngivulele sithathe isinqumo sokuvula ifoni yami wena sixabane ifoni yakhe ke manje kube muncu wedlisi bangifona ukuthi mina ngithatha ifoni yakhe ngabona lezi zinto lezi akasayishaya indiva indaba ukuthi asayishaya indiva kube nzima qhawe ngaleli lesimanga sibanga lokhu njana leyo silwe sibanga lokhu njana leyo angithuka ngifuse kisi athi uyahamba namhlanje thatha izinto zami iphose ephandle ungabona qhawe isimo ephose into zami ngiva khiphe nama ngiphushe bephandle umakholani bayabuka ngesikhathi leso kube buhlungu ke qhawe khona phe ngiphazama khona engishiya khona qhawe ngalo suku lelo qhawe ngahamba ngayo omunye nje ubhuti ngaxoxa nje naye khona eJaldini athi yini isimo esikanje nawo lo suku lelo ngibuye ngalo ngithole lezi zinto lezi ngaxoxa naye ngamtshela ukuthi umama la ngithola u1 no 2 wathi hayi indaba lezo uyithathaphi ngathi hayi ngiyezwa ukuthi abantu abalala endleleni kusho mfowethu lo ethi khona umuntu ebekafika la ebefika futhi ngisho emini kwabha saze nathi sayibuza ukuthi hawu ubafu ushoniphi sikhuluma ukuthi hawu ubafu ushonephi indoda ngoba sesibona umuntu kanjena nathi yabona nje hayi phela ngayisinge indaba zabantu thina bese ukuthi thina sasejalo ukuthi ngayo sabuya khona umfana behleze efika la nathi nesimaziyo khona bengeze ngitshela kube wena ukuvizanga cha bengengitshela indaba ngeke ngene indaba ensini hayi angitshela yonke into ebiyenzeka lo bhuti lona vele ngitshela ukuthi nami bhuti bekunesimo esikanje kanjena and kwangalulanga yabona umtshele nami izinye izinto athi khona umfana bekafika la khona ufuna uqamba amanga and lo mfana
efika ngisho emini thina bese uthi wena usabu yakhe uthi nangelinye ilanga azambuza usisi hawu ngizokuceba njalo uzongiceba phi ngathi ngayekela uthi mayesho nje uthi uzoceba yabona vele indaba yakho yebo uthi ngabona lapho ukuthi ayisho uthi wena nosisi kahle kahle ngiyathuwa mina mawuba uma sengikubona nalo bhudo wangichazisa sonke nje isimo athi nje emphakathini bebehamba la bekhelelana ngisho amanzi yonke lento lena nosisi lona thina sazi ukuthi lona usekho cha kube buhlungu lakho umama sixabana ekseni ke cha uyaxolisa nje ukweqa phela ezinye izinto kumele ngizenze bemfishane ukwandisa ukuthi kube kwawo nani ekseni sixabana yanxoshe ngalo langa lelo qhawe anti futhi ngalo langa lelo ngisazi ngozi 1 February bazoyikhipha nabangani futhi agcine shaya uthashi ngimncenga agcine ngibuyisa izinto zami ezithatha ngibuyisa ngene endlini bese angitshena ethi yana ucela ngisulele lokhu njani ubuso sambe setown bayayikhipha nabangani hawu ayi mama uyilapha angeke ungitsheleke lokho ngisho ngemali yami ngemali yami ngithi ngikhipha ngemali yami angeke ungitsheleke lokho mama sula linekhipha ethi angeke ungitshele imali yami phela lona sixabana nomama lo sibanga lokho manje awusenaseli angisenaseli uzwa noma uzongiphelezela noma ngeke angeke le yonke lento ade yenzeka cha ngiyithi enhliziyo lokho wathi sikubanga inini ngizophila le ndlela engishuthi ngizophilisa wona ngibe nje isinokwe manje ngibe imvi yenkosi wathi nje uzobe siyoyoyo ke manje ngoba ngisenana nendawo futhi yabo izinto eziningi vele mangathi ngiyaphamisa ikhanda yabona ngoba bese ngixoxa futhi bengizoyapha bese ngixoxa kanje ngibonisa nabantu angibe lento le ngikhuze kuze ukwazi ukuthola uphahla lokuthi na ukhosela and nobhuti la futhi la ngibele isimo sempilo yami wathi ubhuti makanjele wena umama hlala naye ungamlwisi ini wena zenza isilimo mina ngaze lami iphutha nje ukuthi mayefika ekseni sixabane ngimlwisa kumele mina ngenze lento ubhuti naye ntshele khona vele uthi noma thiwa ngilwisa mina ngibe imvi yenkosi ngingamlwisi noma khona kunzima phela umuntu wami lona nginamaphupho ngaye ngiyafisa ngayo ukuthi khona abafana abalala nje nayo for kanje abhlungu kanjena mina lo muntu ngifuna ukumenza umfazi kusasa khona abantu abazozenzela kuyena bedlala nje ngaye ini ubhlungu lento leyo qhawe ufuna uqamba amanga ubhlungu namanje uthi sebhlungu enhlizweni yami ubhlungu phela ngifuna uqamba amanga ngesikhathi uyofika umcabango ube buhlungu ubhlungu inyembe zivele qhawe ziphumele uthi umuntu enginekusasa ngaye abafana bedlale ngaye kanjini umuntu engimbone umama wengane zami umuntu engimbone ngelinanga egqoka iphinifa ekhaya kodwa kunabantu abazenzelayo kuye ngibona ukuthi iphutha lamoda cha ukuthi uhamba kwami ubukusuka emeduze kwami ukusuka kwami eduze kwakhe bonakale kakhulu izinto indlela esimanga mangisuka kulo mama kahle kahle izinto zonakale nje bangihamba January kwamosheka ayiqhawe sibuye qhawe othenga izinto kazi uya khona nabangani bakhe vele ngimkhethele futhi izinto mina ethi 1 no 2 no 3 nasi izinto ethi izimpahla lezi ayisikho izinto ayikhethele naye izakhe wena ubukhethe njani ehloniphekile nomba ngamkhethe impela nje qhawe lezi impahla uhleze eziqhwa njalo ukuthi ubhlungu uthi asayiqhwa ihamba nami ubhlungu lokho ukuthi asayiqhwa ihamba nami kodwa khona impahla engimkhethele zona ngalo langa le wahamba igqoke zona futhi lezi yena wethu uzoyigqoka bangasayigqoka waye wagqoka lezi ayithengelwe yengamkhethela zona ayithi ayithengelwe imangamkhethela zona town sibuye qhawe ageze inhliziyo yami ibhlungu mama oda ngikhona nje mama phela ngikhumbulile mama ethi ngizobona mangibuya besuke yensuke ngakubuyele wena la eMatohoni mina ngibuye izolo namhlanje umama usehamba yeso ephathini ethi uzongibona mangibuya oda mama ngikhumbule phela ndoda ngifuna uqamba mangishekeze ithi ngiyambamba ethi ngiyambambe ngimyekele ethi ungani ngisho uzobona mangibuya ungani vele ngizolala nawe ngowakho namhlanje nami vele ngithi ngowakho namhlanje uzobona mangibuya nami ngidedele igaza ahamba umama inhliziyo ibhlungu athi ucela ngiphelezele nqabe ngithi ethi ngiphelezele nqabe ethi ngeke ilanga lashisa yabo inhliziyo yayo ngifuni phezela kanjani umuntu engazi ukuthi ula khona nabangani bakhe nabafana ngazi ngani angifuni vele ethi yazi ngiyabona ukuthi awuthandi lokhu njani ngithi vele ngithandi vele uyahamba kodwa ngithandi ngenhliziyo ngifuna uqamba ngifuni ube ngiyazenzela ngabe ngiyakustopha manje anginawo amandla okustopha ahambe cha ngihlale endlini kubhlungu ngabe wenzani lokho nami ibhizi yami ngichetha nje nayo yangiziba nje ngimfonele efona ngayibambe ubhlungu lokho nje ngifuna phela ukuchecka phela ngibona ngayo i-data zikuphela lokho ekupost kuyaphuzwa manje kuyaphithizela
swimming pool manje bona ngayidetha zikuphela nje angilokhu njani cha usazivumelene ukuthi uzobuya ngabo-7 ngamncenga ngo-7 ngishayela ulana ngcono akwashawu 7 lutho mama ngifonele ifoni lutho shawu 8 ngifonele ifoni angiphendule ku-WhatsApp yawume kancane mina ngisajayiva lana wazongimoshela ubumnandi yes ngizame qhawe umuntu lutho waze kushaya lo oboma-12 wazobuya ngabo-12 nje la ngilele hlezi ngilinde bhekile ngilinde yena boyo mama boyo idaba lomanzi inhliziyo yami ithini ethi sengibuyile ethi kunini ungifuna ini lokhu ngifonela kahle kahle mina ngingakanani mina awungitshele ngingakanani mina ukutshela nje utshwala bula ngingakanani mina ngithi mina ngazi uthi awazini wazongitshela awazini okunuka ngimdala kabi mina ngisho umama akazathi uyangifona ethi umbuza ini usizoba wena manje uzongibuza ukuthi ngikuphi ini lokhu ngifonela ini ngimdala kabi mina and umzimba wami lo kumele ngenza into engithanda ngemali yami umzimba wami wena ikho into ekuhlanganisa nomzimba wami kahle kahle uzongimoshela ubumnandi laphana kuthini kwena qha ukuze amagama nje ngazosikhathi ngithule qha ukuthi ube ngizomlwisa angamlwisi wabeka phansi umoya ngoba njengamanje simo vele sengingasazi uthi uyanginyanyisa ngithuka sehlule kusendoda wena ini ngithuka mama kodwa esisuka khona mama uyakwazi wangitshela yabo soqala ungicefezela lana angincapha aphinda athatha utshwala bakhe abuye afake efrijini abuhlabe khumula angena embhedeni ayithi vele into ejaheli leyo into ejaheli leyo woza into ejaheli ukuthi bongifuna ukuthi vele sense sex woza kube buhlungu mani yes nemizwa phela na vele umuntu ezokutshela ngalendlela leni imizwa ukuthi ulale ngayo vele ishone phansi phela mina ngizolala malokhu ngincengana nawe nami phela mama ngimkhumbule ikho engizoyenza khumule nami qha ngishone khona ikho engizoyenza shone khona ngithi ngiyambamba nje imizwa nje ingayizwa imizwa iyangibalekela qha ngendlela esimanga imizwa mawuthi amphulaza yamphulaphulaza imizwa iyangibalekela futhi qhamba manga gcine silala qha mangizwa lo muntu beqeda kulalwa lo muntu qha ngilale nomuntu qha beqeda kulalwa enjoyanga le yalokhu njani enjoyanga funa uqamba manga enjoyanga sidalo ngalala phela nangaze ngaqeda kodwa enjoyanga ngizwa nje ukuthi lento eyenzakalayo enjoyanga qha suwa kuye qhawe kodwa mama sengaze ngenze lento waye ngibuba ubelalwa ungenani mhlawumbe noma sizamene ukwenza kusasa ungenani umbuzi uthi mhlawumbe silale mhlawumbe uncuma uthi wasilale kusasa vele wena uzibuza ngenhliziyo noma ubuza sengiyibuza ngenhliziyo okay uzongenza into ebuhlungu kanje naqhawe lanto angidla qhawe namanje selithu sangibule ukuthi ngilale nomuntu eqeda kulalwa umuntu wami engimfisayo ulale ubani lapha nasho ukuthi labafana nje wasebenza nabo ulale ubani cha ngiyibuza ngiyiphendula ulale ubani manje mawuzibuza ukuthi ulale ubani uzibuza ngoba mhlawumbe ufuna ukuthi mhlawumbe udile naye lo muntu owenze cha nje phela sewubuza nje cha uhlumeza ingqondo ucabanga overthinking